گریدا ایوان مجاران به تایبەتی ڕۆنی عالی نویسکار و چاودێرەی سیاسی استودیا کوردستان 24 میوانی منم تبخیر هاتی کێرۆن سپاس خێردار کێرۆنی نوها سووریە کەتیە ناو ڕەوشەکی وساد بڕاستی مرۆڤ نزانێ سبە چل سووریە ڕوو دەدە یانژی دەستلا دێ ئێریشی چ پێک هاتەیە بکە ڕەوشا پاریسی بگرمە دەست لە پاریسی جوینێک گەرەک پێک هاتەبەنە ناوبێنا هەسەدە هەتە شەدە چاونێریە ئەمریکا فرانسە و دگووە هەتە گوتنک و بریتانیش دێ بێشداری بکە لێ پێک نەهات چما پێک نەهات کە کێرۆن سپاس سلاوێ منش تەماشەوانی وەڕژی براستی دەستپێکێت وەک دەبێ هەڤووکەک گەلێکی دجێ خۆدە بکارانی مرۆڤ نزانێ پشتی ساعتێک دوێ چ لە سووریە ڕوو بدە ژبەر چه ژبەر سووری نەدە سووریادایە نەدەستی سووریا نەبدەستی سووریە ئەفژی نە کێشەیە ئیرۆیە ئەف کێشەیە ئەو قاساڵە ینی تشتێک کول سووری ڕوودا تەنێ ینی وەک دەبێ سەرۆکەک هاتە گوهێراندن و چەند کەس هاتن گوهێراندن لێ ڕەوشە سووری ئالۆستر بوو خراپتر بوو ژبەر چه ژبەر هەموو ئالیین کو دەستێوەردان دەهندر سووری دادکردن دگوهارتنا ڕژیمە سووری بە شێوەیەک هاتی گوهارتن هەر ئالیەک دۆزە پشکە خۆت پاشەڕۆژە سوورێتکێ و دلەزینێ لەسەر وەیش ژبەر وەیەکێ کێشەیە سووری بەرێژینە کێشەیەک نافخۆی بوو کێشەیەک ناودەوڵەتی و هەرێمی بوو لێ ئەو کێشە گورتر بوو گورتر بوو هیجار هەر ئالیەک دخوازێت دڕیە هەن پێکاتەیەن هەندر سووریدا یا دڕیە هەن دەستەکێن خۆیان دەناو دەسەڵاتێ بخەدا هەن کێشەیان جارەکەدەن گورتر بکەن ji bo çi ji bo ku her aliyek bixwaze Sûriye wek desthilat bi aliyê xwe da bikişîne Tirkî li aliyekî de Siûdî li aliyekî Mesr li aliyekî Amerîka li aliyekî Ewropa li aliyekî û her wiha jî li hember wê metirsiyek İsraîl jî ji paşeroja Sûrî bi ew şêweyê ku pêk tê metirsiyek wê jî heye ji ber wê İsraîl jî dixwaze sînorê xwe bi Sûriya sînorekî aram bê ew sînor jî bi hebûna desthilatdariyek bi vê şêweyê wê ti aramiyê nebîne yani ji bin bandora İranê Sûrî kete bin bandora mejiyekî ê olperest û dawî de ji medîk û êlperest jî çêbûn hêjar ev bû wê wateyek û her aliyek li ser mijarekê kar bike te dî piştî ew komkujiya li ber avê ku evê desthilatê bi kar anî lev û lez û bezek çêbû ku karibin Kurd dibin sîwana Qesedê da li gor ew dixwînin yanî wek hevpeymanekê bi Ehmed Şerara ya Colanî re îmza bikin da ji raya giştî re bêxuya kirin ku Kurd ji vê ew ê derketin yanî ji vê nakokiya navbera Colanî û hikûmeta wî desthilatdariya Rojevê jî biguherînin ew Rojevê jî biguherînin îcar îro kêşeyek di xwendina me de ew peymana di navbera berêz Mezlûm Ebdî û an Colanî an şera herduyekin û di nav şera de bi xwendina min zû bû û bi lez bû û xwendinek şaş bû ji aliyê Kurdava ji paşa roja Sûrî de eger xwendinek zelaltir hebe û xwendinek têgîştinek baştir hebe ji paşa roja Sûrî re ez dibêjim wê ev ne inisiyatîvekî Amerîkî bû ku belê ew kişandine nav belê ez dibêjim ez nabêjim na Amerîka an Fransa her aliyekî destêwerdana xwedindir Sûriyê de xwedî berjewendiyê xwe lê li hember wê jî gerek e hin yanî mirov jî xwedî helwest bê mirov bi xwe jî xwedî helwest bê tu nukanî xwedî helwest bî heta dawî lê tu kanî hin garantiyan bibî hin garantî ji hin aliyên navdewletî bibî herî ez dibêjim îro li pişt komkujiya ku dij durziyan çêbû li Swêda cardin ew pirsa Qesedê û li hevkirinek nû car de hata gorkirin ji bo çi ji bo dîsa rojev bê guherandin ji bo şêweyên têkiliyan di hindir Sûrî de berva alîkî dibiçin lê li hevkirinek di binîra İsraîlî û desthilatê Sûriyê jî wek tê xuyakirin hevkirinek li ser hin xêzan çêbî hîcar eva jî li gor xwendina desthilatê
هیز ددوی کو کاربه شرط و مرجن خال لسر قصده بلندر بکی جبر وید بجم افری کفتنا حتی روجن ایرو يعني انها خوشی سرنا کتی وساتي قوتن كيروني وساتي قوتن و اف روانگاها سوريا ما فين مروفيجي بلاف كركو ريكفتنك نافينا اسرائيل و دستلاتي ده چه بويه بنافينكاريا امريكا هيزين دولة حكومتي دي فاكشنج سويدا جالي درزيان بدي وري بري كوميتي بيورنا دام زراندن حتى يعني روشاء أولهي روشاء بوري سياسي همو ديد بن شافني رياضة كوميتين كو جالي درزيان بتينا دام زراندن قالوا أفيك شما ما ترسي بيش بوي كردا د باوریا مده حتی نه تر کفتن کو د ناوبرا د سلاتي و چ عالی د کو چیبی تر کفتن سر عرضه نه هات نجيب جكرن همو ري كفتن او لهين امنينه يعني همو ري كفتن او لهين امنينه او ري كفتن بحاجتي جرانتوران بحاجتي يعني لهفكرنك دناوبري بيكاتاين سوري دا يا دريا ديالوج دا يا دريا كونغركي اجتماعي فرح دا وهر وهاجي دناوا دستور سوري دا به چسباندن حتى روجين يورو چل هفكرن چل يعني دناوبرا كجان علي وعلي كي دا چدمه پشتي د روجان د الوزيان دا تيك دچه جبر چه جبر نه گارانتوري يعني ت گارانتوري جرا تنني هر وها اگر کو كي چل هفاتن ناوبرا هيزن كردي ان قصد جبر قصد نه تنه هيزا كرديه قصد و رژیم دا چه به افدا سلا درن دیسا ام ودگرند بجن حوجی گارانتورن کو پنچمورا خو هندر سوری ده هيا لی دوردا بس وک خاله کد بجم جاردن خواندنا کردان اگر خواندنا قصد تایبت اگر خواندنا که بر فرح لپیشوان هبه اد بجم گرگ شیوین دیالوگ بر رژیم رباط گوهرند نتنه قصد لهم بر رژیم گرگ پیکاتا یا کردی او تشتين كوج كونفرانسا يا كريزي القامشتو دركت جرج حتى يعني او وفد كتكب رجيم رجلونه بدستلات رجلونه جرج او وفد نتهني قصدي اي حكومات دبيجن حتى انه ها شاندي جوجوي كونفرانسي شاندك هاتيه دروس كرن او شاند داخواش حكومه سوريا كريا جو هفدور رونن حكومه سوريا حتى انها دعوتنامه بوان رينا كريا كوبوان روني دخوازي بلكي بحسه درروني يعني مثلا حسد في رفض بكي قبولنا كيقو بيجي بلا اوشت تشاو فكرت كيف انا وقت اولها فكرنا قامش لو هات كرن بله معنا حسد يك جوالها فكرنا بله دبن سرپرشتيه برز مظلوم عبدي دابو ايرو دوزا ديالوگ تي كرن باوري امدا اگر خوندنا درست باشا روجا سوري رهبه دبه پکاتا یا کرد وک نتو به دیار کرن آلیه کی و هي آلیه کی و لشگری ام دبیجن بناونیشانا قصد نتن کردن و آلیه کی و سیاسی هيا او جدرن قصد لسروان هم آلیه کی خوی سیاسی هيا دناو لوه فکرنه ده و هم جي آلیه کردی تدانا قصد دوردا دوکاره بيجه گرگه او نونرتیا کد خازه یا به لهمبر و دستلاداری گفتگوی بکی گرگه جوه همبیزه به او همبیزه کو کنفرانس قامش دو درکت یعنی تیوه و تیه دوه آلی لشگری جی بشدار به و آلی سیاسی جی بشدار به جبر پرسا کو ایرو ته دیالوگ لسر به گرگه نتنه آلی چکداری به جبوچه آنات باوریم ده چه گفتگو چه به چه گفتگو پاشاروجا سوری ده چه به اگر چک نل ملت به اگر چک نل ملت به او گفتگو تا انجام ناده چما ایرو هرتش نه دستلات سوری ده جی حتی کو دستلات سوری تشتکی بترا امضا بکی دستلات سوری و جبری دستلات سوری جی به کاتای ندن به کارتینه چد من ناوه اعلان دا چد من ناوه اول لدروی سينور دستلاتنا أو كسنا وك أو نيفلت كان خارجين عن القانون أو همو جمجي في دستلاتي درت كذا أو دستلاتات كان سبادة لهمبر كردانجي شيء ويك وب كاربيني أنا قال لك بلقى هنا أو كسن كتنا سويدا بري وجي برا في ساحل يعني ناف علويا أو كسن كد دستلاتي أو بكاراينا ليه كراسة كدلوان تكن كينا في كراسنا أو ديسا كراسة في
دەسەڵاتینە ئەv مەترسیەک هەری مەزنە لەسەر پاشەڕۆژە کوردان نەکوردا تەنێ پێکاتین سووری پەڤایی ji ber ev دەسەڵاتە dixwaze Sûrî bi yek şêwe bi yek reng bi yek mêjî û bi yek nerîn birêve be. Yani ev destilata li ser Sûrî îro ku Sûrî birêve dibe di baweriya me de û nerîna me de ji destilata berî wê gelekî xerabtir e. Ji ber mejiyê ku ser tê avakirin mejiyê tinnekirina bilî xwe ye. gelek spas bû te nivîskar û ji rokarê siyasî Gekê Ronî Elî mêvanê me. Spas.